Shalom, shalom, once again bakunzi ba Joyful TV muraho meze bien, twe tumeze neza. N'ubundi nkuko bisanzwe ni Intore Joyful kuri MIC za Joyful TV Entertainment. Ndabaramukijeho muherereye hose, ndabifuriza amahoro y'Imana mwese. Mbazaniye inkuru nziza. Twatangiye Joyful TV Entertainment mu kwezi kwa gatatu. Mwabonye ibiganiro byacu ari byo byanyu. Bufatanye bwanyu natwe twakoze ibiganiro byiza. Ariko ntibyasaga neza cyane kubera ko ikibanza twagiye dukorera ahantu hatandukanye hamwe adasa neza, muratubabarira dusabye imbabazi. Nabazaniye inkuru nziza ivuga ngo tugiye gushinga studio, tugiye gushinga ahantu ho gukorera Joyful TV Entertainment. Rero ni ku bufatanye bwanje nawe kugira ngo iyo studio tuyifate tuyikore. Ubushobozi bwawe ufite Imana yaguhaye, turifuza inkunga yawe kugira ngo dushinge studio dukore, tuzabaho ibintu bisa neza bifite image nziza, ahantu heza hari decor nkaha, hafite decor nziza, kugira ngo bizabe bivuga neza binasa neza. Rero turifuza kwishinga mu kwezi kwa kabiri, dushaka ko tuzafeta anniversary y'umwaka umwe dutangiye dufite studio, dufite abadukorera. Rero ku bufatanye bwawe, ubushobozi Imana yaguhaye, nanje dushire hamwe kugira ngo kino gikorwa twihaye, kuko nje ntago mparura ko ricanje, ni canyu mwebwe hamwe nanje. Rero inkunga yawe irakenewe kugira ngo ushigikire kino gikorwa gikomeze kibeho. Murabizi ko twaduca inzira, ino izaba ari imwe mu mateleviziyo azaba akomeye iwacu Murenge mu myaka iri imbere. So inkunga yawe irakenewe, mukomeze mugire amahoro. Gusa mbibutsa ko n'ubundi nkabirya biri mu ntego zacu, ahari ubushaka iteka ryose yacika inzira, kubera ko tubikeneye, namwe ni mu bikenera bizakunda. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murakoze cyane.